U velikoj sali Kica Budutomović priređen je koncert u čast Arsena Dedića, jedne od najmarkantnijih ličnosti jugoslovenske muzike. Njegove pjesme i stihove interpretirali su članovi njegove porodice, supruga Gabi Novak i sin Matija Dedić, pijanista. Omaž Arsenu Dediću prvi je koncert u regionu posvećen legendarnom hrvatskom kantautoru i šansonjeru. Što znaš o meni, to je stvarno tako malo. O značajnim i ljudima koji su obilježili naš život odbijamo da govorimo iz registra prošlih vremena. Ne samo zato što su nam bili dragi, već zbog toga što njihovo djelo svjedoči da su oni još uvijek tu među nama. A takav je nesumnjivo i Arsen Dedić, čije su kompozicije i stihove sa nevjerovatnom upečatljivošću i emocijom interpretirali Gabi Novak, Matija Dedić, Zoran Predin, Tonči Grabušić i Mladen Baraković, potvrđujući da je Arsen neprolazan i da će još dugo biti sa nama. Neka se niko ne ljuti sa ovih prostora, ali mislim da ovo što je moj otac iz raznih razloga napravio zbilja nedostižno. Jer tu se ne radi samo o njegovim hitovima, tu se radi i o njegovom znanju o, ruskoj kinematografiji, o znanju, o slikarstvu, o svemu. Kažem, mislim da je sa mojim ocem zbilja jedna velika etapa, epoha završena. Brojni albumi, nezaboravne numere i zbirke poezije, više od 170 muzika za pozorište i film, saradnja sa najznačajnijim umjetnicima, sve to govori da je Arsen, kako kaže Matija Dedić, živio ne jedan, nego 3 života. Ovaj bi se stav možda mogao korigovati pa reći da legendarni hrvatski kantautor nije živio 3, već 1, ali život za sva vremena.